District Magistrate ke East Giant Hills Kliriat hau kerwa bala pelaj hakakat arterik rempang ulah kang persya ikino-kino gijing penyatur masih hapo upur usam jong ke district barok kawai. Haba peteng ban penjari ya ke hukum hapo ke kendon BNSS Arhajar Arpusau Kandriu kaba arpupratrik ya yong Arhajar Arpusan. UDM sasisin pat upentip balayok jing tip baki jing penyatur kidang yai beteng hagi benta jong ke district kamtam hakapor bapenlong ya kifit bat kiwei pat kita masa. Ula ong ru ba ka jing ailat ban penlong ya ki bakum kine ki jing yakop penyatur masih kapen Kenya ke kendon katway jong ka Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 bat ia ka hukum bala penmi da ka ying bishar Supreme Court House Nam Arhajar Khatsau ka bakang persya ya ki jing penyatur masih. Namar ka jing kerki jong ka kam kumta kani ka hukum kala treka mardor bat kan beteng ban trekam tat hadu banda penmi hukum da kumway pat.